Hallelujah. Amen. Ungathi ngiyaqala kuShalivi. Solo ngaba khona lizange selishe lishanyalo. Angathi kwento enjani. Bathe ngiyakhuluma ngibathe ya kulikhulu bazalwane. Amen. Lokunye apostoli kulikhulu kulandzela tinceku leti strong. Leti khipha emavila strong. Bheka indodana yakho. Yathi ngifikele kubavela bomake kule situation lenjengale. Ngobe bona bahelwa. Nase bayibheka esiphambanweni ilenga. Bese iyakhuluma ithi bheka indodana yakho. Kulikhulu bomake. Amen. Cela kubingelela babempostoli namake in absentia. Ngibingelele nelivakashi, ngibingelele bafundisi, ngibingelele lonke libandla egameni lenkosi. Amen. Mina bazalwane ngithunywe kuto funza number 4. Kuthi nani nonke nimadi ukuthi kulamavi lasikhombisa ukhona number 4. Amen. Now ufunza incwadi yaMateyu chapter 27 verse 46. Ngilo lodwa lengidalifunza kulesikhathi lenginaso. It's 15 minutes. Futhi sengisibambile nami. Amen. Cela ngifunzele sisi Matthew 27 verse 46. Matthew 27 verse number 46. Kwathi ngensimbi yesithathu entsambama Jesu wakhala kakhulu wathi Eli Eli lama sabachthani. Lokusho ukuthi Nkulunkulu wami ungishiyelani. Amen. Wathi wakhala kakhulu wathi Eli Eli lama sabachthani. Bathi labacwalinga iBhayibheli kwakus Aramaic. Lokusho ukuthi iBhayibheli nabalichaza bathi ema original languages alo kunes Hebrew, nes Aramaic, nes Greek. Lawa la kawakhuluma ke Jesu wawakhuluma nges Aramaic. Ase ayahunyushwa kuthi siwati nathi thine lesingemaswati kuthi asho ukuthi Nkulunkulu wami ungishiyeleni na. Amen. Nkulunkulu wami ungishiyeleni. Lokunye lengithena ngisafunza ngathola ukuthi it was after 3 hours. Lokusho ukuthi nawusuka nga12 ngoba kuthiwa nga12 emini kwase kuba mnyama. Into lengakavami ukuthi yenteke la kithi kuthi nga12 emini kuhlwe bese kuyathula ukuthi cwaka tinyoni kwathi dabinza tinkukhu tagibele tinkwehlahleni bantu kuthiwa bagijimela etindlini bakhanyisa tibane ngaleso sikhathi. Kwathula kwathi cwaka na Jesu kusukela ngalo 12 wabinza wangakhulumi lutho after lamagama leseba washito awakhulumile. Wathi ngelikade nga3 base bamva soyakhuluma. Lekukhuluma kwangasiko ukukhuluma kodwa bamva akhala. Hallelujah. Lokusho ukuthi there was pain lebekayiva ekhathi enhlitweni yakhe aze akhala. Ngifuna ukuthini ke bazalwane lamagama lenginikete wona ajulile futhi abhlungu akasi easy kuwakhuluma. Amen. Lobuhlungu lekabukhuluma la Jesu nangakuthatha kancane ngikubisele kancane emva ngithi Jesu nake suka ayothandaza ahamba nebafunzi bakhe eGetsemane. Wathi nakabuya wabakhanza sebalele. Kuthiwa ngelesikhathi athandaza wafoma noma ke wajuluka umfomo lonengadi.
the pain seyikhona niyayiva bazalwane I-pain is there now but yena usene connection naNkulunkulu ngoba kuthiwa kwaze kwefika ingilozi yamthinza wathi vela ukuthi ngisena uNkulunkulu nyalo amen angisuke ngicocome futhi ngithi lenye I-pain Jesu lekayiva besides lokuthi uthi tena ke fika wakhaza abafundi sebalele wafika wababuka basobha na utawuthi uhamba nebantu uthi uphephile bantu batawulala bakushiye uwedwa Jesu sowuyedwa nase kufika sigaba sekuthi nalo sowunikelwa ngulomuntu lebe kungiyena amthembile amthatha njengewakabo that is another pain but asimuva akhala kuleyo pain leyo ngani ngobe the connection yakhe naNkulunkulu solo isekhona amen ngendlule Jesu ipain lenye layivako it is when afike kuma trials aPilate na Herod la khona ekuseni bekhulunywa ngako ukuthi bekabhambabulwa anganaqala kuyabekiswa ke nekubhambabulwa kuye kuthiwe lendlela lebekashaya ngayo ngale kubekashaya ngako kwaqathula kususa inyama inthonsa ingadi but now ufunza lo mbhalo awuva ukuthi bekakhala ngaleso sikhathi why angakhali ngaleso sikhathi the connection with God was there bekasola mfila uNkulunkulu ukuthi ngisahamba naye noma ngabe ngishaywa kanganani noma ngabe ngehliswa ngenyuswa noma ngendiwani but lithemba lami lisekhona uNkulunkulu usekhona amen kufika isikhathi sekanikelwe sekufika buhlungu whereby sowushaywa ngetipikili tiyangena tipikili etandleni tiyangena tipikili uyangena umqhele wameva the pain is strong naleyo but still Jesu solo unaNkulunkulu hallelujah sihamba kanye bazalwane ngifuna ukuthinza buhlungu Jesu lekadibana nabo nakasesiphambanweni after the 3 hours angithi Jesu nakalenga esiphambanweni sonke sono lo ngasicabanga sasesivele silapha kuyi kungaba kwekuphinga sekunamathelela kuyi kungaba kweba sokunamathelela kuyi yonke inhlobo yesono seyila kuye akasathandzeki wase wenda njani uNkulunkulu nakambona ngasathandzeka wase uyamshiya waflathela ngani ngobe akasabukeki kodwa khumbula indvodzana yakhe futhi lenganaqala but ayisabukeki ngenxa yetono tethu amen wase uNkulunkulu yamflathela so uyahamba uyamshiya wase uyakhala so ubonile ukuthi uNkulunkulu mina songishiyile wase uyakhala ngelivi leliphakeme ukuthi Eloi Eloi lama sabakatha Nkulunkulu wami ungishiyeleni ngiyathi vela Jesu ukuthi so uhamba yedwana akasekho lolo tamsimisi bantu bamshiye kadzeni hey mhlobo wami bani batakushiya nase usenkingeni batakushiya nase beva ukuthi nyalo lisimo sesiside bese bayakhweshela but uNkulunkulu akakushiye ukushiya ungaze ube nesono uNkulunkulu akevani nesono it is very very painful kushiywa uNkulunkulu hallelujah kubuhlungu kushiywa uNkulunkulu ayisuke kuwe ahambe uba bathe so uyadvela ukuthi awusenam
longathi sengihamba ngedwana longathi sengihamba kumnanzi kuva ukuthi sowedwana bese sewuyakhumbula kunebantu laba strong labaqhubeka beme noma sekungasavumi aqhubeke asishelelide kodwa akusavumi so uyabonakala ukuthi lo muntu sowuhamba ngenyama kuthi ngeke ukuthi bese uyamemeta so uyambita uNkulunkulu umcele usho ukuthi lapha mina sengingedwana nyalo la so ngishile haleluya abhlungu lamavi ekukhala kwaJesu bazalwane ekhaya nakukhala babe nje uyadibuta ukuthi ngabe wena ungaba yini nakubhlungu ngeke ngibukela kithi eHOP uma sibona umpostoli eva bhlungu siva bhlungu cabanga ke kukhala Jesu uyamemeta ngelivi lelibuhlungu kuthi uNkulunkulu wami ungishiyeleni it is tense bazalwane amen msimkhumbule uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi etimeni letilikhulu simkhumbule inkosi inibusise bazalwane my job was to read lamavi lawa kuthi nase unesono uNkulunkulu uyakushiya uNkulunkulu akafani akushiye sono asiphumeleli nje empilweni lokuthi mhlambe kukhona lokukabi lesikwentile lokumcanulile uNkulunkulu wase uyakhwesha so baba thuthinza lokho akuvumi uletha lokho akuvumi ulethe ama-CV atothandazelo ayaphikisa tshintsha wena guquka wena